reka rero nongere ngusuze mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane, nanjye meze neza cyane. Amahoro y'Imana arakomeza kugenda abana nawe, wowe aho uri hose ku isi, aho uri mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, aho uri mu burengerazuba bw'isi no mu burasirazuba bwayo, aho ngaho uri muri Oceania hose, ukomeze kugenda ugira amahoro y'Imana. Sasa rero kuri uyu munsi twabateguriye ko tugiye kugenda tubagezaho ibijyanye na match ku yindi yagiye ihuza ekipe ya Rayon Sport n'ikipe iyo ari yo yose byagiye bihura hano muri shampiyona y'u Rwanda 2021 2022. Sasa muri rero iyi shampiyona 2022 yagiye irangwa na match zabayemo match zisaga 12. Ekipe ya Rayon Sport yabashije kuba yatsinda cyangwa ikabona amanota 3. Match zisaga 12 nanone yabashije kuba yanganye babona inota rimwe, ndetse na match zisaga 6 yabashe kugenda itsindwa. Zose rero turaza kugenda tuzigarukaho, ukomeza wibane n'Isumo TV ubundi umenye amakuru y'ikipe yawe uko yakomeje kugenda aranga shampiyona yagiye igira muri uyu mwaka. Sasa rero reka dutangire kuri match ya mbere, ekipe ya Rayon Sport yanganyijemo n'ekipe ya Mukura Victory Club. Iyi match rero ni match yabaye tariki ya 30 z'ukwa 10 mu mwaka 2021 ku isaha ya saa 9 zuzuye. Rero ni match yabereye kuri stade hariya kuri stade Inyamirambo. Akaba rero ari match yabonetsemo igitego kimwe cya Rayon Sport ku busa bwa ekipe ya Mukura. Ni igitego cyatsinzwe angaro, ni igitego cyakomeje kugenda rero gitsindwa n'umukinnyi witwa bamwita Muhire Keve. Match rero ya kabiri yahuje ekipe ya Rutsiro ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Ni match yabereye ara kuri stade y'akarere ka Rubavu. Ni match rero yabonetsemo ibitego bisaga 2-2. Igitego cya mbere muri uyu mukino cyabonetse kuri penalty, Onana Willy Esomba atsinda kuri penalty. Icyakurikiyeho cyari igitego cyabonetse ku minota 27 cyanzigimana Karimu Makenzi. Iki ni igitego rero cyo kwishyura. Uwo bita Ndarusanze rero Claude yagitsinze ku minota 45 urenzeho iminota 2 y'inyongera kuri penalty. Ikindi gitego nanone cyabonetse ku minota 98 cyangwa se 90 n'iminota 8 y'inyongera, aho Ndarusanze Jean Claude nanone yashyizemo igitego cya kabiri.
match yakurikiye rero ni match yahuje ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya Bugesera. Ahangaha ekipe ya Rayon Sport yabashije kubyitwaramo neza itsinda ibitego bisaga 3-1. Igitego rero cya mbere cya Rayon Sport cyabonetse ku minota 36 gitsinzwe na Blaise Nishimwe. Igitego cya kabiri cya Rayon Sport cyabonetse n'uwo bita Esomba Willy Onana ku minota 45. Cya gatatu gitsindwa n'uwo bita Elomanga ku minota 76. Igitego cyo kwishyura cya Bugesera cyatsinzwe n'uwo bita Rafael Osaluwe Orise. Murabizi ko ari umukinnyi wabashe kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino. Reka rero duhise tubanyarukira kuri match ya mbere ibanza yahuje ekipe ya APR FC ndetse n'ekipe ya Rayon Sport. Iyi rero ni match yabonetse imitego 2-1. Ahangaha rero naho igitego ni match yabaye kuri wa 23/11/2021 ku saa ya 9 zuzuye, ni kuri stade regional i Nyamirambo. Igitego cya mbere cyabonetse ku minota 20 gitsinzwe na Willy Esomba Leandre Onana. Igitego cya APR rero cyo kwishyura cyabonwe ku minota 39 na uwo bita Manishimwe Jaberi. Igitego rero cyo gutsinda cyase cy'intsinzi cyabitse ku minota 43 gitsinzwe na Ruboneka Jean Bosco. Nanone reka nkwibutse match yakurikiyeho yari match yabaye ku itariki ya 27 z'ukwa 11 umwaka wa 2021 ku isaha ya 9 hari kuri stade regional i Nyamirambo. Ni match ekipe ya Rayon Sport yari yakiriye yabashe gutsinda rero igitego kimwe ku busa bwa Etoile de l'Est gitsinzwe na Mbendi no bita Mbendi Matatu Umanase. Match rero yakurikiye ni match yahuje ekipe ya Espoir y'Rusizi ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Iyi rero ni match yabaye tariki ya 12/2021 ku isaha ya 9 aho ekipe ya Espoir yari yakiriye ekipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero igitego cya Rayon Sport rukumbi cya mbere cyabonetswe na Leandre Willy Onana Esomba ku minota 21 cyangwa 21. Ahangaha rero ku minota 27 uwo bita Mozi Fred yabashe kuba yishyura icyo gitego, none Espoir itishyiramo ikindi ku minota 43 gitsinzwe na Fred Muhozi. Igitego rero cyo kwishyura cyatsinzwe n'uwo bita Nigena Clement ku minota 55 w'umukino wari wahuje ekipe ya Rayon Sport rero na Espoir FC yari Rusizi. Match yakurikiye rero ni match ekipe ya Kiyovu Sport yatsinze na ekipe ya Rayon Sport ibitego 2-0. Ni match yabaye kwa 5 z'ukwa 12 cyangwa kwa 5 kuboza 2021 ku isaha ya 9. Ahangaha rero uwo bita Ishimwe uwo muri ekipe ya Kiyovu Sport rero yatsinze igitego ku minota 18, ikindi gitsindwa na Emmanuel Okwi Arnold ku minota 64 w'umukino. Sasa rero match yakurikiye ni match ekipe ya Rayon Sport yanganyijemo n'ekipe ya Gorilla FC. Ni match yabaye rero kwa 11 z'ukwa 12 2021 ku isaha 9 hari ku stade regional i Nyamirambo. Ni match rero yabonetsemo igitego cya mbere cyabonetse ku minota 39 gitsinzwe n'uwo bita Rudasingwa Prince. Igitego kikaba cyaraje kwishyurwa ku minota 23 n'umuwo witwa Kamara wa ekipe ya Gorilla FC. Angare ekipe ya Rayon Sport yahise ihuramo n'ekipe ya AS do Kigali. Iyi rero ni match yabereye kuri stade regional Nyamirambo, nanone ikaba ari match yabonetsemo ibitego 2 bya Rayon Sport kuri kimwe cya AS do Kigali. Ni match rero yabaye kwa 18 z'ukwa 12 2021 ku isaha ya 9.
ahangaha rero uwo bita Youssef Rahbu yatsinze igitego cya mbere ku munota wa karindwi. Ku munota wa 9 uwo bita Munase Mutatu Mbendi atsinda igitego cya kabiri. Iki gitego kimwe rero cyaje kuba cyishyurwa n'ekipe ya AS yari cyatsinzwe na Bishira Latifu. Ku itariki rero ya 22 z'ukwa 12 2021 ku isaha 9 habaye match yahuje ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya Police FC. Ni match yaje kurangira igitego kimwe ku busa cya Rayon Sport ku busa rero bwa Police FC. Igitego rero cyabonetse rukumbi cyabonetse muri uyu mukino ne igitego cyabonwe n'umukinnyi witwa Leandre Willy Esomba Onana ku munota wa 74. Tariki rero ya 28 z'ukwezi kwa 12 2021 isaha 9 na ekipe ya Gicumbi yahuriye na ekipe ya Rayon Sport binganya ubusa ku busa. Match nanone yakurikiye yari match yahise ihuza ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya Musanze FC hari ku isaha rero isaha 9 tariki ya 15 z'ukwa mbere, aho match yarangiye ari igitego ubusa ku bundi. Mu mbabarire n'ubusa ku busa. Ekipe ya Rayon Sport yahise ihura n'ekipe ya Etincelle iyitsinda ibitego bisaga 2 ku busa. Ahangaha twibutse ko ari umukino wabonetse n'ikarita y'umukino ku mugabo witwa Nzigimana Karim Makenzi ku munota wa 27. Nanone reka nkubwire ko Manase Mutatu Mbendi yatsinze igitego kimwe cya Rayon Sport cyabanje ku munota wa 39. Igice cya kikaba cyararangiye ari igitego kimwe ku busa bwa ekipe ya Etincelle FC. Ahangaha rero uwo bita Bizimana wa Etincelle yahawe ikarita y'umutuku ku munota 33. Nanone uwitwa Muhire Keve atsinda igitego cya kabiri ku munota w'inyongera wa 91 w'umukino. Reka duhita tunyarukira ku mukino ekipe ya Rayon Sport yahise itsindwamo na ekipe ya Marine FC. Ni umukino rero wabaye tariki ya 23 z'ukwa mbere umwaka 2022 ku isaha 6:30 z'amanywa. Ni umukino rero ekipe ya Marine yabashe kuba yatsindamo ekipe ya Rayon Sport ibitego 3 ku busa. Igitego cya mbere rero cya ekipe ya Marine cyabonetse ku munota 21 na 22. Igitego cya mbere, igitego cya kabiri rero cyatsinzwe na Ishimwe Fisto ku munota 67. Icya gatatu nacyo gitsindwa na Ishimwe Fisto ku munota 68. Igitego cya mbere rero cyabonwe ku munota 24 cyatsinzwe na Nahimana wa ekipe ya Marines FC. Nanone Rayon Sport ku mukino wakurikiye ari kuri 27 z'ukwa mbere 2022 ku isaha 9. Ekipe rero ya Rayon Sport yatsinze ekipe ya Kiyovu Sports ku munota 31. Igitego cya Mico Juste nicyo cyabashe kuba cyaboneka muri uwo mukino. Ekipe ya Rayon Sport rero kuri tariki 12 z'ukwezi kwa 2022 yahise inyarukira ku kibuga cya Mukura Victory Club ari Butare itsindwa igitego kimwe. Ni igitego cyatsinzwe n'uwo bita Okopu wa ekipe ya Mukura niwe wabashe kuba yabona iki gitego cya ekipe ya Mukura Victory Club. Nanone ku tariki ya 17 z'ukwa 2022 isaha 9 ekipe ya Rayon Sport yabashe kuba yatsinda igitego kimwe ekipe ya Rutsiro ku munota 18. Igitego cyatsinzwe na Musa Esenu.
nyuma y'uwo mukino rero tariki ya 21 z'ukwa kabiri umwaka wa 2022 ku isaa 9 ekipe ya Bugesera yabashe kuba yatsinzwe na ekipe ya Rayon Sport igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Musese no ku munota wa 30 w'umukino. Anga rero nanone ikipe ya Rayon Sport ku tariki ya 23 z'ukwa kabiri 2022 ku isaa 9 n'igice nibwo yasakiranyemo na ekipe ya APFC binganya ubusa ku bundi. Nyuma y'uyu mukino rero hakurikiyeho umukino kuri 3 z'ukwa gatatu ekipe ya Rayon Sport yanganyaga igitego kimwe kuri kimwe. Anga rero igitego cya Rayon Sport cyabonwe na Muhireke ku munota 71 kiza kwishyurwa ku munota 96 umukino n'uwo bita Chukudi Nwosu. N'umunyanijeriya ukinira ekipe ya Etoile de l'Est. Angaha umukino wahise ukurikiraho n'umukino wahuje ekipe ya Espoir na ekipe ya Rayon Sport. Hari ku itariki 12 rero hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 ku isaa 9. Aho ngaho rero igitego cya Ndikumana niwe watsindiye ekipe ya Espoir, naho Musa Esenu aza kuba yakishyura ku munota wa 41. Kambibutse ko igitego cya mbere cyabonetse kuri penalty ku munota wa 14. Reka nanone dukomereze ku mukino wahuje ekipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ekipe ya Rayon Sport hari ku itariki ya 19 z'ukwa gatatu umwaka wa 2022 ku isaa 9 ni kuri stade regional Nyamirambo. Ekipe ya Kiyovu rero yatsinze ibitego 2 ku busa. Igitego cya mbere cya Kiyovu Sport cyatsinzwe no bita Bigirimana ku munota 34. Igitego cya kabiri gitsindwa na Fred Muhozi. Reka mbibutse ko Fred Muhozi ariwe umukinnyi muri iyi shampiyona. We n'uwitwa Fisto wa ekipe ya Marine nibo batsinze Rayon Sport ibitego byinshi. Fisto yabasha kuba yatsinze Rayon Sport ibitego bisaga 4, Muhozi rero abasha kuba yibonamo ibitego bisaga 3 kuko ahangaha yatsinze igitego ku munota w'inyongera wa kabiri ku minota isanzwe y'umukino 90 isanzwe y'umukino. Iki gitego rero cyahise kiba igitego cya gatatu cyongera ku bitego bibiri yatsinze muri phase are ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport rero ku itariki isaga 16 z'ukwa kane 2022 hari ku isaa 9 nibwo ekipe ya Rayon Sport rero yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe ku minota 34 na Musa Esenu. Ekipe ya Rayon Sport rero yahise cyane ekipe ya SD Kigali ku tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane 2022 ku isaa 9 aho yatsinze igitego kimwe ekipe ya SD Kigali gitsinzwe no bita Mayel Dinjeke. Ku mukino wakurikiye rero ari umukino ekipe ya Rayon Sport yabashe kuba yanganyamo n'ekipe ya Police FC kuri tariki ya 30 z'ukwa kane 2022 ku isaa 9 nibwo rero ekipe ya Polisi yakinaga n'ekipe ya Rayon Sport binganya igitego kimwe kuri kimwe cyatsinzwe ku ikipe ya Polisi ku munota wa 11 kiza kwishyurwa na Rudasingwa Prince ku munota wa 15. Ekipe ya Police FC yabashe kuba yabona uwo bita ikarita y'umutuku ku munota 69 na Twizerimana wabashe kuba rero yabona ikarita y'umutuku ku munota 69. Nyuma y'uko ekipe ya Rayon Sport irihuye na ekipe ya Polisi yanganyije na Gicumbi ibitego 2-2 hari ku itariki rero ya 7 z'ukwa gatanu 2021 ku isaa 6 n'igice. Ahangaha rero ibitego 2-2 igitego cya mbere cyatsinzwe na Leandre Willy Onana Esomba ku munota 27 kiza kuba cyakwishyurwa n'uwitwa Malanga wa Gicumbi ku munota 33. Ku munota 41 rero Leandre Willy Onana Esomba yabashe kuba yashyiramo ikindi gitego kimwe ku munota rero wa 51 uwo bita Malanga abasha kuba yakwishyura iki gitego biba
ibitego 2 ku bindi. Reka duhita tunyarukira rero kuri match yahuje ekipe ya Musanze na ekipe ya Rayon Sport, aho ekipe ya Musanze yanganyije na Rayon Sport igitego kimwe ku kindi. Ni tariki 15 z'ukwa gatanu 2022 ku isaha y'isa 9, aho ekipe ya Rayon Sport yabashije kuba nayo yanganya n'ekipe ya Musanze. Igitego rero cya Musanze, igitego cya Rayon Sport cyabonetse ku munota wa 32 gitsinzwe na Nigena Clement, kiza kwijurwa ku munota 42 n'uwo bita Osen B, nabashe kuba yakwicira ekipe ya Musanze FC. Nanone ekipe ya Rayon Sport yabashe kuba yatsinda ibitego 3-1 ekipe ya Etincelle. Ahangaha rero igitego cya mbere cyabonetse Rayon Sport itsinzwe na Rudasingwa Prince ku munota 14, ari nacyo cyasoje igice cya mbere cy'umukino. Mu gice cya kabiri rero uwo bita Mutebi Rashid ku munota 56 yabashe kuba yakwishyura iki gitego. Ku munota 57 uwo bita Micho Juste yabashe kuba yatsinda igitego cya kabiri. Ku munota 61 Micho Juste arongera ashyiramo ikindi gitego. Ku mukino rero usoreza uwanyuma ekipe ya Rayon Sport yakinnye ni umukino wa ekipe ya Marine, wabashe kuba rero wabonekamo ibitego 3-2 by'ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero igitego cya Rayon Sport cya mbere cyatsinzwe ku munota wa 8 na Micho Juste, atsinda n'igitego cya kabiri ku munota wa 29. Rero mu gice cya kabiri umugabo witwa Mugisha yabashe kuba yakwishyura igitego ku munota 62, ku munota 67 Ishimwe Fisto abatsinze igitego cya gatatu muri shampiyona gitsinda ekipe ya Rayon Sport. Nanone atsinda igitego cya kane gitsinda Rayon Sport kuri penalty yabonetse ku munota 78. Ni kuri match rero yabaye kuwa 17 z'ukwa gatandatu 2022 ku isaha y'isa 9, aho Gasogi FC rero yakiraga ekipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero ni match yabashe kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Ahangaha igitego cya mbere cyatsinzwe n'uwo bita Prosper ku munota 16 ekipe ya Gasogi FC, kiza kwishyurwa n'uwo bita Musa Esenu wa ekipe ya Rayon Sport ku munota 49. Muri rusange rero nuko nguko imikino yabashe kuba yagendeka. Tubibutse ko Rayon Sport yakinnye match zisaga 30 za shampiyona, itsindamo imikino 12, inganyamo imikino 12, itsindwamo imikino 6. Muri match rero 5 zisoza shampiyona, reka nkwibutse ko ari match ekipe ya Rayon Sport yatsinzemo match imwe, itsindwa imwe, inganyamo match zisaga 3. Nkuko rero twakomeje kugenda twabazanyije ko tuzagenda tubahereza amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza bigiye bitandukanye ku mupira w'amaguru, haba hano mu Rwanda haba ku isi hose. Icyo uzabona ukanda subscribe ahangaha, ubundi ukajya ubona ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba agiye agezweho, ntandi wayakuru usibye hano ku Isumo TV ndetse no kuri Altul Sport TV, maze ukabasha kugenda umera neza cyane. Sasa nakugira akantu akanama kamwe, kandi subscribe ubundi ubashe kugenda winjira mu muryango w'abagenda bamenya amakuru meza. Buri kipe yose rero hano muri shampiyona y'u Rwanda tuzagenda tuyibakoreraho, tubahereka buri mukino yagiye ikina, ndetse tubabwira n'uburyo match zagiye zigenda muri iyi shampiyona. Tuzagenda tuyibazengurutsa mumenya umukino ku wundi ndetse na buri kipe kuyinda. Muri Imana akomeze kugenera abana nawe aho uri hose.